Pazi nogu, pazi noge. Malo ti nju cimaj. Tako je, malo jače. Cimni ju malo. Tako, malo ti nju prema dolje. Krećemo s nastavkom kategorijom na središnjom borilištu. Lonka Jelčić, Mario Kragić. Pazi noge. Budi spremna na to. Probaj cimni dolje, trzni ju dolje, možda padne. Tako, 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 tako. Poziv na borilište. Viš da ti hoće ti noge uletit, pazi na to. Pazi sad na te noge. Treći apsolutna kategorija. Neka se pripreme sljedeća borba. Igor Trifunović, Goran Kanižar. Odlično, Mate, dobro radiš. Pazi na te noge, sam na to pazi. Koliko je prošlo? 2,5 prošlo. Pazi, pazi, sprol. Pazi da ti u noge će ti uletiti. Pazi na te noge. Središnje borilište. Igor Trifunović, Goran Kanižar. Probaj ono. Uhvati taj grip. Pazi, pazi, pazi. Izvuci glavu. Pazi, pazi! Sprol! Kukove na pod, tako je! Uhvati tu nogu, vidi nogu i prebaci ju! Sprol! Uvati gard! Zadnja minuta, Mateja, radi slobodno, duboko ruka. Samo na svip, Mateja. Isti koji onaj, sjećaš? Nemoj tu. Ajde, drži za glavu i drži! Za glavu i drži! I zakopčaj, brže malo. Ali nemoj pustiti glavu, evo ga, drži, zakopčaj do kraja. Stisni glavu. Stisni sve stisni! Okreni kukove malo. Stisni jače. Drži samo! Drži! Ajmo, stisni je! Je! Da!
sad plakat, imaš u finale. Sad ide teži. Ej!